Alright guys, saya Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita nak review yang baru masuk punya BMW A1250 RT ataupun RT 1250 ya. Ini bukan 1200 tapi ini 1250 punya model. So agak latest punya lah. Dia latest pada 1200. Ini 1250 tahun 2019, register pun 2019, import baru. Siap dengan exhaust Akrapovic HP punya exhaust. Kemudian low mileage. Harga jualan kita nak offer 93,800 siap potong nama cash. Okey, 93,800 siap potong nama cash. Ada free warranty setahun bagi korang TNC. Kemudian kalau buat loan kredit minimum deposit 100, bulanan 1,600 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, boleh bayar guna credit card pun boleh. Janji dimi cukup, boleh bayar guna credit card up to 5 tahun installment zero interest. PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak join motor pun boleh, nak trade motor pun boleh. Penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh diuruskan. Alright, kita tengok motor. Motor so far condition tune lah. Tayar depan pakai Michelin 120 70 17, pakai Rolex punya tayar. Pasti ada around 60%. Alright, lepas tu kaliper BMW kiri kanan double disc. Okey, semua tune lagi lah. Siap ada antena, itu ada radio. Crash bar dah ada. Engine guard cover pun dah ada. Boxer engine 1250. Sama engine dengan GSA 1250. Alright, sidebox memang ada original. HP exhaust Akrapovic HP punya exhaust titanium. Tayar belakang pun Michelin Rolex 1855 17, masih ada 90% tayar belakang. Okey, double stand semua ada lah. Motor ni pakai shaft ya. Pakai shaft punya. Okey. Lepas tu motor pakai keyless lah, tak pakai kunci, pakai keyless macam kereta. Mileage 44,000 ya, original mileage. Okey, ada radio. Okey, ada radio. Windshield tu electronic ya. Okey, electronic punya windshield. Ada cruise control. Lampu punya mode. Ini menu kita kalau pergi menu ada dynamic ESA punya suspension, minimum ke, auto ke, maximum ke, road ataupun dynamic. Okey. Heater, handle punya heater ada. Seat punya heater pun ada. Right, kita start bagi korang dengar. Alright, kalau korang tengah cari RT, boleh PM kita RT 1250. Harga jualan 93,800 siap potong nama. 2019 tahun, import baru. Kalau buat loan kredit minimum deposit 100, bulanan 1,600 lebih 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup bayar guna credit card. Lepas tu installment dengan bank up to 5 tahun zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC guys. Alright, so see you, bye.